Selam aleyküm, efirde zaman dekabrının 18'i Karamış halinin 1390. kunu studiyada Mavili Muhtarova çalışam. İşgal etilgen Kırımda bir kaç mahkemenin kararı belli oldu. Karasu Bazar, Sudak, Janko, İslam Terek ve Ahmetjit'te ondan ziyade Kırım Tatara 10.000'den 15.000'ge kadar para cezalarını aldı. Bunun sebebi bir kişilik narazılıkları oldu. İnsanlar kütlevi tedbirlerini keçiru kaydelerini bozganlarında kabatlana. İşgalciler narazılık Kırım'nın farklı kişilerinde aynı vakitte keçirilgeni için bunu büyük bir aksiya dep tanıy. Одиночный пикет законом не запрещены, но они говорят о том, что этот пикет был не одиночным, а объединял какой-то там, митинг. Хотят приравнять мой одиночный пикет к кому-то там еще где-то там проведенный митинг. Напугать людей. В один день столько судов, чтобы люди не могли собираться. Альхамдулилля, люди пришли поддержать. Людей на сегодняшний день, которые вышли, чтобы показать свое недовольство, законное свое право на одиночные пикеты, их сегодня судят по всему Крыму. Запугать хотят народ, джемат, чтобы человек вообще, чтобы они творили то, что хотят, и никто даже слова против этого не выступал и не говорил. И это даже тяжело назвать судом, это, можно сказать, судилище. Судилище не конкретно над какими-то лицами, как я считаю, а именно над всем народом, наверное. Kırım Akkordçalaycıları emin ki işgalciler böyle hareketler yapıp insanlarına korkutacak ve hukuki yardımdan mahrum edecek olam. Полиция и суды утверждают, что люди злоупотребляют своим правом выразить позицию. Я же убежден, что сегодня власть злоупотребляет своим правом, и не правом, а обманчивым, скажем так, правом, считать, не давать права людям высказывать свое мнение, думать иначе, чем того хочет власть и так далее. Поэтому, конечно же, нельзя оставаться, несмотря на все внутренние разногласия, какие-то внутренние отношения, оставаться в стороне, необходимо приходить, поддерживать друг друга. İslam Terek'te simiddeşlerine mahkemede kol tutmağa kelgen insanlar dua okudu. Padişalarından, hükümetlerinden, spetslužbalarından, türmelerinden, satkın insanlardan, korkak insanlardan cemaatimizi korçala ilah ya Rabbi. Amin. 200'lı imamlarımızga, 200'lı mollalarımızga iman, kuch, kuvvet cemaattan birleşmege sen nasip eyle ilah ya Rabbi. Oktyabrның 14-nde aman butun Kırımda bir kişilik narazılıklar ötkerilgenida bunun sebebi oktyabrның 11-nde 6 Kırım Tatarının evinde geçirilgen tintuvler olğanıda. Neticede Timur İbragimov, Marlen Süleyman Asanov, Mehmet Bilalov, Siran Saliyev, Server Zekeriyaev ve Ernest Ametov terrorizmde qabatlandı. Rahatlık günleri ise 100'den ziyade Kırım Tatara yolga Kırım Tatarlar terrorist degil, Kırım Tatarlarga karşı repressiyalar toxtatılsın yazılı şarlarının çıqqanıda. Kırımda keçirilgen kütlevi mahkemelerine Aktemçi Gosez atladı. O ATR telekanalının efirinde dedi ki işgalciler Kırım Tatarlarga karşı repressiyalarının bağlı dava statistikasını yükseltmek için böyle hareketler yapam. Конец года. Я точно знаю, я там сидел, что где-то после 15 декабря начинается лихорадка. СИЗО полно прокуроров, следователей по разным делам, и в том числе уголовным делам, когда пытаются до конца года подбить, сделать какие-то підсумки. Ahmetjit'nin işgalci merkezi rayon mahkemesi Ali Asanov ve Mustafa Degermenchini fevral 26 davası çerçevesinde sorguga çekti. Ali Asanov, tahqiqatçılar onu gizli çıkarıp Kreml'ge boysungan mufti Mirali Ablayev ile görüşüge alıp ketkenlerini hikaye etti. Mufti Aktemçi Gosga karşı malumat vermege çağırganıda Ali Asanov razı olmadı. Uydurulgan davanın mabüsleri Ukrayna toprak bütünlüğüne kol tutup mitinginde yüz bergen kalabalıklarda iştirak etmesinde kabatlana. Mahkemede sorguga çekilgen erkekler miting hakkında içtimai ayaklardan bilip o sisteginin kelgenlerini tarif ettiler.
Кремль контроль еткен юқары махкеме журналист Николай Семенаның өкіміне қаршы террас аризасыны бақмақта сентябрьнің 22-сінде Ахмеджет шайырының железнодорожный район махкемесі Қырым журналистіне 2,5 ел шартлы апыз жазасы беріп, ачық жемат фалиетінен ұғрашмасыны яса қытты. Николай Семена бұңай террас білдірді ішхалчелер Семенаға қаршы даваны язған мақалесі себебінден ашқаны да, оларының айтқанына көре мақаледе Русияның топырақ бүтінлігіні бозажақ чағырулар мевжуд. Семена есе ұзыны қабатлы деп саймай, о метінлерінде өз фікіріні сербест білдірмек аққыны құланғанына айтам. Мұстафа Жемилев Қырым ішғаліні Путиннің аққуш ері деп адландырды. Бұны Қырым татарларының лидері Зек телеканалының яйынында айтты. Мұстафа Жемилевнің фікірінше шымды Русия ярмадаға пек аз ярдым ете. Үшілі версе кечірілген сөзді референдумда Қырым сәкенлерінің анжақ 32% иштирак еткені. Ишғалге қол тұтқанлар біле шымды фікірлеріні деңіштірді. Қырым татарларының лидері яқында Русияның соңы келер деп тұшыне. Никакой враг России не мог бы нанести экономике, престижу России столько вреда, сколько нанес Путин своей оккупацией Крыма и войной против Украины. Это уже все поняли там, в России, но обратный ход они не дают. Вот в одной чеченской песне есть такие слова. Ошибаются все. Только настоящий мужчина может сказать, я был неправ. Но в Кремле таких мужчин нет. Они будут до последнего держаться за это краденое. Мұстафа Жемилев ішғал етілген ярым адада қалған украиналыларына андан кетмемеге чағырам. Мы постоянно обращаемся к соотечественникам, говорим, не выезжайте. Мы полвека боролись за возвращение на свою историческую родину. Оккупация пройдет. Как раз этого хотят оккупанты, чтобы мы выехали, они заполнили Крым россиянами. Украина шарқында үш Украина аскерейлі қолды бұны ато штабы хаберете Русияге қол тұтқанлар майынатычы ве бұйық калибрлі топларына қоланды. Донецк тарafında дұшман пиеденің арби машинасына қоланды. Украина аскерлері жевап бермеге мечбур олды, ато құветлері Минск аңлашмалары изін берген силаны қолана. Украина истихбараты жебеде вазиет кергілнешір деп қорқа, оның мәліметіне көре ярындан башлап сыңыр жүзгісінде дұшман Украина аскерлерінің ноқталарына ұжым етмеге азырлана. Полония Америка Бірлешкен Девлетлеріні Украинаға өлдіріжі сила бермесіне чағыра мемлекетінің тышышлер Назаровитель Ващиковский бұақта Вашингтонда бұлынып айтты. Оның фікірінше Украинадан бас ве Қырымда Русиядан ярдым алғанларға қаршы көрешмек үшін өлдіріжі сила алмалы. Назир қайдетті ке өлдіріжі силаның Варшавадан Киевке берілмесі Полонияда сәсечілер тарафындан да музыкере етілмелі. Треба сподіватися, рано чи пізно все ж зброя почне поступати в Україну. Ми також, звичайно ж, співпрацюємо з Україною і передаємо деякі елементи військового спорядження, але це не летальна зброя. Австрия канцлері Себастьян Курц Авропа бірлігінің Русияге қаршы санкцияларны лягу етмейжегіні ваде етті. Бұны олып кешкен сайлауларда ғалібе қазанған ферқа лидері Виянада журналистлерге деді. Октябрьнің 15-інде оның yolbaşçılığında Австрия халық фирқасы рейлерінің эксеретіні қазанды. Саясетші сайлауалды кампаниясы черчевесінде Русияге қаршы санкциялар мәселесіні ғайрыдан бақмаға ваде еткені. О мемлекетінің Авропа бірлігінде иштирак етмесіне қаршы шыққаны да соңғы матбуат конференциясында оның үкіметі Австрияның Авропа бірлігінден шықмасына тешебіз көстермейжегіні де илан етті. Анкара Шарқи Құдыста елшіханесін açmaq ниетінде. Бөйлежі Түркия Жумхуриеті Бушерні Филистин пайтақты оларақ танымақ қарарына таздықлажақтар. Бөйлі бір қарар кешкен авта Ислам үшбірлігі тешкілетінің топлашуында қабыл өтілді. Оның әжеле топланмасына Түркия президенті Режеп Тайып Эрдоған әжеле топлағаны да бұл адымы Вашингтонның Құдысны Израиль пайтақты оларақ танымақ қарарына жевап болды. Бұршақ мұсылман мемлекетті бұл ғайеге қаршы чақты Құдыс ве Газзеде филистинлілер ве Израиль полициясы арасында çatışmalar başladı. Kudüs şu anda işgal altında olduğu için ne yapamıyoruz?
oraya gidip büyükelçiliğimizi açamıyoruz. Ama bizim şu anda başkonsolosluğumuz bile neyle temsil ediliyor? Büyükelçiyle temsil ediliyor. Fiili olarak biz bu işi yapmışız. Ama inşallah o günde yakın ve bizim bizzat resmi olarak da Allah'ın izniyle o günler yakın ve büyükelçiliğimizi ayrıca da orada açacağız. Qırımda berilgen Rusiya pasportlары saxte ve күчсіздір бойлы факырына Русияге қол тұтқан ерлі фал Ленур Усманов айдынлатты. О işgal etilgen Qırımda Rusiya hükümetinin keçirgen toprak isliyatına qarşı narazılıq mitinginde iştirak etті. Анда келген 100-ге yakın Qırımlı deyke Qırımda işgalçiler mal-mulk haqlarını boza. İşgalden evvel berilgen toprak damartalarına mahkeme üzerinden çekip alacak ola ekenler. İnsanlar mahkeme kanunsuz olğanını bildirip, Qırım sakinlerinden hiç kimse Rusiya vatandaşı sayılamaz dedi. Обман пошел с самого начала. Нам выдали вот эти фальшивые паспорта с фальшивыми печатями, с фальшивыми подписями. Это не документ, это аусвайс. Именно так поступали фашисты, когда выдавали на оккупированных территориях. Именно они отбирали землю. Именно так поступает правительство Севастополя, отбирая землю у жителей Севастополя и Крыма. Никто из нас никогда не писал заявление о выходе из состава Советского Союза. Никто из нас не писал заявление о вступлении в состав Российской Федерации. Мы в лучшем случае писали заявление на получение бланка паспорта Российской Федерации. Украина Milli Politsiyasi işgal etilgen Qırımның memuri sınırında xavfsızlıq tedbirlerini kuvvetleştirecek. Bunu Milli Polisiya başı daresinin matbuat hizmeti haber etti. Milli Polisiya yol başçısının birinci muavini Vyacheslav Abroykin yangi xavfsızlıq sistemasi Donbassda terrorizmge qarşı tedbirler alanında olğanına benzeyecektir dedi. Bu iş üzerinde çalışacak gruppa endi kuruldu. Qırımım adlı aksiya rahatlıq günleri Чернигов'de olup geçti. Şehirde işgal altındaki yarımadağa bağışlanğan bir sıra tedbirler geçirildi. Aksiya 3 yıldan beri vilayet memuriyetinin teşebbüsü ile ötkerilen maqsады Ukrayna bir olğanına ve yarımada qaytacağını göstermektir. Qırım günü münasebetiyle Chernigov vilayetinde Qırım hakkında dersler geçirildi. Bir qancha ay davamında bala resimlerinin yarışı ötkerilgeni de. Konsertke Qırım tatar çalgıcıları ve Qırım ailesi teşkilatı kelgenler. Bayramga meclis reisinin muavinleri Ilmi Umerov ve Ахтемчи Гозда teşrif buyurdular. То, что сегодня проходит здесь такое мероприятие, его нужно, это очень важно. Для сознания людей важно, чтобы враг не спекулировал на том, что недопонимают прежде всего в Украине эту проблему. Государство Украина не состоится, если не вернет Крым. Нам очень понравилось все, что делает ваша областная администрация. Если таких людей, как ваши руководители в Украине, будет больше, то Крым обязательно вернется. Вот эти люди и делают все для того, чтобы Крым вернулся в Украину. Şimdilik bu soňky haberimiz. ATR-den aýrylmaňyz. Görüşmek üzere.